Dia ada penmani ke sit-in demonstration boleh ni apa hamnaram. Sin kong penmani Monday apa juai. Tu Wednesday penmani period ni kado hamnaram. Cuma ni ke sin jamu di kublai baik ba urok juga percan lem lang sirup ye jing tok ni jing ki yang. Siang kublai lagi kurung sen balang lem lang sirup untuk sunjuk het sang juai. Sunjuk het sang boleh jadi urok lebih. Nambung ni baik ba kali jing tok ni program. Dia nu dia sorka perform expert committee di bawah reservation policy. Dia ni jingi tok ni kamu orang yang sedang jingi ki senyap bercan pura yang ba arden jingi tok ni program. Ila ni liang idang bon jingi ki ang miat ni ba kamtam macam kia lek kamba. Segubi ke bentar lek kuat benci baik ba. Ini liang ila jingi tok ni jingi dawa yang ni. Mungkut dadu ini tadi. Polisi wa baik ba ini cuma lawan. Jingi tok ni program bercan ni wan jingi ki jingi tok ni reservation policy. Ta kejak mah jingi tok waka kajing pediang yang ke sarkar wa review no ya gani ka reservation policy. Sejauh ek boleh ya ke sarkar la kejak ka hijau por la yo kamba dam kata kajing temu wa thung no da kata ka expert committee jingi tok wa kamnu review ya gani ka reservation policy. Te ibu kajing kentu wa kajing dawa khmat ke sarkar wa kani ke komiti untuk uman go kam kibitiban ki komiti ki udaman seden yoi ba bon kini ki komiti de thung da ke sarkar do kat upen jai lene kat upen kulmar jumut ya pai ba andre hawukut kisngi kini ki komiti bumpoi ki chinu andre wa kani ka expert komiti ka wada thung da ke sarkar jella wa kra kam go ki nguto sabu kra go ta kermeni le wagani ke komiti ke sarkar untuk penslim go konstitusi ka boleh bagai ka apa khasan sgi ne bha lada gani ke jing review ya ka reservation policy dang penslim ke sarkar ka daukta go ya gini ki kena ku apply jam ne bha kat kam mangkat ke sarkar da persenge lu go ya gini wara ta kermeni wa ke sarkar uper smart go ya gani ka komiti kenang wa yuman go ke jing mentahi ya ke jelahi we kamtam igi kasih jantia te hijau porle boy ke jing kentu ya ke expert komiti ke wada konstitusi ke sarkar beto seni bahagi hak kajing itu mau review ya kini ke reservation policy kenang lagi goman kajing tut kajing wit neni cikmat kuwi kwa untuk khantam jaga sarkar jala wo itu waga meeting yung konrat sangman chief minister wi po Garo Hills wo yo ga surung pajba ni po hilum kasih jantia mana ka suru dawa lu pen kelal lu review reservation policy and yo wan hakwi tuan gilat pathai kubor apa Garo Hills ongi review roster system te wache kadar ke message ko man napo ke beriu nyau trap khamtam rilum khasi jantia ke message ke sarkar to wa untuk man kontradik kini artli ki meeting ha perdi ke expert committee wa kata ke em po Garo Hills nema ko man kate de UCM manu em ke interest uchem ulum ulangi kita ki stakeholders apa Garo Hills hendrai kemo ko wiro ni ko uklam de wache artli ki meeting to man kejo kemat kejo gindawa kata to review reservation policy kermen di sarkar sau thuk jing dawa CRP kam jo ko sodung pajba yang beri nyop trap wangat skemi ukon rat sama ni ke kene ke yu ong ni ke parti ke wasencar ya ke jelau yung untuk uman ke bu ke umdum ya gini ke mat review policy